thlir tu le ngai thatu te chibai le vekule boin hi zu ni som pathum sang ni som ni pali ani kuwait khothang lama mangaf area migrant worker za som ko panga vel omna building animin zun ni som pani sang ni som ni pali jin kar khan kang mei nasata ka chuaka India mi somli chuang an thia mi songa chuang in liam an tur nei in official ta chuan an soi official ta chuan kang mei chua hun hi he building a chengte muthilai ni in mei khu hi wanga thi an tam thu an soi kang mei hi building chhong hnuai lama he rongbona atanga chuak ni a hriat ani External Affairs Minister S. Jaishankar chuan Kuwaita mangaf khopuya Chennai in pakhata kang mei chuak wanga thi zinga India mi somli pakua an tel chu poya ti thu le lungchiat thla ka ti thu asaya Kuwait official ta chuan an ram sana a jingdaru India sana chuan jingdar ko vela in chhong ruka kang mei chuak wang hian mi somnga chuang damdoina enkol an nei ti soin heng zinga hian India mi po an tela kang mei chua chan hi chui chian mek ani thu an soi he ina hian mi za somruk vel an oma then khat chu tlan chu tuma in chhonga na atanga an zuan thak na lama an thi bok kang mei chuan a building hi na thok te chena ta na man ania an thanem tham he ni tam tak chan chu an nia ma se ban doi thak takin mei khu hi pa wanga thi tam tak an om ani ti in news agency Reuters chuan atar lang India mi te hi Kuwaita hian na thoka an nia Arab Times in atar lang danin thi zinga tamzok hi Kerala Tamil Nadu le India marlam state tami an nia kumsom ni atanga kumsom nga inkar an ni Kuwait Deputy Prime Minister chuan he chian narap thak tak thlen chan hi company le building nei tu te duam nara chu ani ati he building hi NBTC group in an lo ania Malayali Sumdong KG Abrahamata nia soi ani na niam te lopo tam lo ang chi hi etiang company in ti hian tot takin an no khom thin Israel sipai pali an thi Israel sipai thu chuain atar lan danin Gaza chimlama indona Israel sipai pali an thi ti atar lang Israel Public Broadcaster kan chuan sipai te hi Gaza chimlama Rafah khopuya building pakhata bompuaka an thi ni in asoi thotan ni tlai khan Hamas arm wing Ezzedin al-Qassam brigade chuan an fighter te chuan Rafah Sabura refugee kema building pakhata bom an kam thu an soya Qassam brigade te chuan he building chunga Israel sipai te an lu khom lai takin bom chu ti pu ania athen chuan thi athen in liam an tuar bok ti in an pol chuan thu chua an siam The Times of Israel chuan bom puaka hian sipai pasari an liama an zinga panga chu an ngai tuam hle ni in atar lang US le athurwal pui ram te po telin ramdang sarkar te chuan he be pui thak na hi Palestinian civil mi te himna tur ngai toin tha an tilo tlang viawa tuna hian civil mi makta duai chuang zet chu an tlang chia arem na huna in hum himna an zonga chuti chung point Israel sipai te chuan civil mi khom na refugee camp po an kap du zela hei wang hian all eyes on Rafah ti po alarta kem kha Gaza indona hi October ni saria Hamas in Israel an deiwanga in tran ania khamitum khan mi sang khatza som ko pali an thia Israel in achin chia danin atam jok chu civil mi an nia tam tak an man bok Israel in phuba lak na be pui athak na hian mi singthum sang sari za som ni pali an thi toa an zinga tam jok chu civil mi an ni ti Hamas Health Ministry chuan atar lang ani Mizoram Healthcare Scheme Thartur Revised Healthcare Scheme for Universal Health Coverage Ruah manatlang pui thumharwai
Mizoram Sarkar chuan ram mipui te tan healthcare scheme thar aduanga. He scheme hi kan dam lo ni khua in enkol na sen so phur rit na thin chok jang khaina tam le taksa ril ru tharau dam na le hrisel zo kan lo nei theina na duan nei in mi zong thleng pha Universal Health Coverage UHC kan nei theina na buat sai ani. He UHC hi insurance company nuaya da ani don lova Mizoram State Healthcare Society in enkol don ani. Fund management hi Finance Department chan ani thungang. He scheme nuaya hian Mizoram State Healthcare Scheme ABPMJAY le Sarkar MR asanga kal thin chu mun khata chhun fin ni in huang khata kalpui ani toang. He scheme nuaya damdoina in enkol na hi package system akalpui ani yang. He scheme mang hian natna zong deuh tho mani in sen so ngai lovin a thonin damdoin Empanel Hospital in enkol na damlo ten andong theidon ani. Nana khirbik Empanel Hospital enkol theilo te non Empanel Hospital in enkol ngai te chu reimbursement system kalpui tum ani. He scheme nuaya pensioner te din huntur. Sarkar pensioner te omna chung kwa te tan kum khata cheng nuai som hu thleng a thonin Empanel damdoina in enkol na andong theyang. Hemiatan hian pensioner ten medical allowance cheng sang khat thlatina anlak thin chu an surrender angai thungang. He scheme man theina tur damdoin te chu Mizoram chunga Sarkar damdoin zong le private damdoina te scheme hi man thei tura beisei ani. Mizoram chunga in enkol na mai ba ka Mizoram pona Empanel Hospital te he scheme hi a man thei dan kong aom bokang. Mizoram pona in enkol te tan medical board hriat puina refer phai damdoin Empanel lawa in enkol na te po scheme red anga unreimbursed theinan kong aom bokanga. Dam local man sen so po huam tel tura ruam man ani. Inzialu man pensioner ten thlatin medical allowance atana andon thin cheng sang khat chu Sarkara an surrenderang. Entitlement ham thatna Sarkar pensioner omna chung kwa te tan private wat entitlement an niang. Sarkar pensioner omna chung kwa te tan private wat entitlement pe an niang. Medical board hriat puina phai damdoina Empanel lawa in enkol te scheme re tangin unreimbursed theyang. Pensioner chung ko member te hi ration card ming chuang te an niang. Inzialu dan manchoya inziak lu tur te tan inzialu thei hun chung siam ani yang. Inzialu hi online le offline a inzialu thei tura duan ani yang. Online a inziak lu te tan online in inzialu man apek theyang. Inzialu hun chung bituka inziak lu ve man lo te tan man to zo ka kum tluana inzialu theina tur ruam man na siam tum ani. IT system changtlung tak mangin he scheme hi kalpui ani yang. Bill siam le thelu te hi software mangin damdoin ten an buai puyang. Beneficiary tin te Aadhar manga verify vek an ni yang. Engemaw bi ka wanga Aadhar nei lo te huam dan tur po abi ka ruam man ani yang. Scheme in a huam lo tur te admin ngai lo natna OPD a in entirna OPD nuaya bil thei bik siam ani thungang. Ka chung zai ngai lova ha enkol na hati var brace bo le adang te nun phung ti buai lo pian phung natna nau pai thei lo tura in siam na sen so le in siam to phel le na in zai ngai lova nau nei pa ngai a nei na sen so vaccine lak naman in liam wang ni lo pian phung moi na tura ta na plastic surgery emo enkol na natna awang ni lova sertan mani in ti nat enkol na sen so in lama in enkol na sen so home dialysis tiam lovin
rui lau me na turata na in enkol na detoxification senso ni khoshalo khum bedrei to tarmit le contact lens senso refractive eye surgery 4.5 diopter eye tlem chin ti te ani tebula hian a khai khom na an ron da bok ani